Mount Ararat lang Mount Ararat hi Turkey rama omania vurina khu phuimup tlang kang lo om to thin na tlang ani he tlanga sanglai ber hi Greater Ararat ti nia atlang dungina huam chin chu Armenian Plateau fit sing khat sang ruk zaria somnga pali le Lesser Ararat fit sing khat sang ni zasari somriat pani te ni Ararat lang huam chin chu kilometer somli bial vel ania Ararat lang niam lai ber Lesser Ararat chaklam fem chu Iran Turkey boundary ni Tehran Convention of 1932 khan helai vel ramri hi Turkey ramdu thu samangin siam dang lamania Lesser Ararat chaklam dai chu Turkey huam hanitani Ararat lang hi Judeo-Christian tradition a chuan Mountains of Ararat ti nen a inzul zui lea Genesis akhan novalong kha he Ararat lang chi pa hian a in ngatta ni na inziaka Armenian culture le nationalism a po apoimo hleni Mount Ararat hi Turkey rama Eastern Anatolia region omni in Aras le Murat rivers in kar ommani asang lai ber summit chu Turkey Iran border atanga thanglam kilometer soma ommania Turko-Armenian border atanga chimlam kilometer som thum pania ommani bok Ararat plain chu mar thlanga atanga chaklam hoin a in kho phei zui boka Mount Ararat sanjong hi meter sanga za somruk banga chu fit sing khat sang ruk zakwa somli paruk ni in thunai tu te lam chuan an soya mase source sang public domain le verifiable SRTM data le 2007 GPS measurement atang tia landan chuan meter sanga za somthum pasari fit sing khat sang ruk zaria somnga palia sang ani thunga hei adik ngei tura rin kai jok poni Mount Ararat lang chi phivurin atuam veka kumsang khazakwa somnga pasari vel khan vura kiam deutana kumsang khazakwa somnga chho vel khan Blumenthal chuan vurtol nu ma som pakhat la ya muwa tlang chi patanga tol chuan square kilometer som la ya thuia o pu tamai ni khati la ya vurtol kha Ararat lang chi patanga intanin a chuan noilam meter sang thum zakwa marlam le chimlam meter sang li zahnia hiam lai te azuk thleng thani pre-existing aerial imagery le remote sensing data mangin sankayal le midang ten kumsang hazakwa somsari paruk le sangni som pakhat inkara Mount Ararata vur in phardan chun zira vur chuan kumsang hazakwa somsari paruk khan square kilometer riat vela zaw a oa kumsang ni som pakhata chuan square kilometer nga point pasari chau a o to ni ti an thre chuaka kumsang hazakwa somsari paruk le sangni som pakhat inkar chu ngot po in Mount Ararat chi pavur za somni panga lai aki amana kumsom thum panga chung kumtin vur chu 0.07 square kilometer zelin akiam thretani archaeological excavations oral history historical record atangte chuin Ararat langa hian tlang kang chu BC sangni zanga tanga sangni zali te BC zanga somnga AD sangha zali somnga le AD sangha zasari somriat pathuma te lo om to thin nge in an thria chiang taka tlang kang om ti hriat chian ero chu AD sangha zaria somli khani archaeological evidence atanga landanin hetlang kang hi Mount Ararat mar thlang lam atanga thokin chirsa chu luanga alobera kaura arex culture settlement ati chimit veka BC sangni zanga tanga sangni zali khan thina rap thlak tak a thlen bokani oral history satanga hriat dan chuan BC zanga somnga khan anat zong magnitude hriat chi lovina puak to a AD sangha zali somnga le sangha zasari somriat pathuma te po chutiang bok chuan tlang kang puak alo om to bokani historical record le oral history document atang chuan phreatic eruption le pyroclastic flow chu kumsangha zaria somli khan Mount Ararat mar lamatangin alo thoka lirnging na tak magnitude 7.4 lai om pha in thil a chena sa hlea mishing hliam antam em boka mi sing khat lai an thia akori khuami sangha zakwa te po leiminin leitol le lava wangin an thi ni chu mai ba ka Aralik town te khotam tak le Russian military barak te ati chetel bokani hun engemaw chen kha chu Sevzo river atang chat nge ni historical data le archaeological data tanga lan danin lirnging na mei chu tlang kang tel lem lovin Mount Ararat a hian kumza somthum pakwa zathum somruk pariat zaria somnga pakhata tanga zaria somkwa pathum le AD sangha zathum som pakwa te lo om to thina
edi za som thum pakua lian hing phei ka chuan leimin le tol asiam na sa hlea mi tam tak hliamin edi sanghazaria somlia leimin vak nen po khan anasat lam chu a intluk tok viau ome Dr. Friedrich Perot chu modern time a ararat tlang lon chuak ma saber tu nia khachatu rabovian chuna pui bokani abovian le Perot chuan Aras River paltlangin Ararat Marlama Armenian Khua Agori Fitsang Liasang lam chuan pana Bilisia Harutian Alam Darian Thuron Bozuin Saint Jacob Monastery base camp an satani Abovian hi Agori le monastery tlo tu te zinga pakhat ani vea chumin hu chuan lir ngin a soi chiama chu mun pahni te chu me sang khazaria som li khan an pil bo ta ni atira tlang lon tumin northeastern slope lam man chuana ma se thomna lum tha an nei thatok lo wangin an hlo chama niruk nuwa Agori kholal Stepan Kojian thuron angin northwestern side atangin an thok chuak le ta ni fitsing kha sang ruk som ni pariat zeta sang an thlen chuan ni herlia mana wangin an let lea a tho thumna nei lea chuta se chuan tlaidar thum le mini som panga October ni kuwa sang khazaria som ni pakua a tlang chi pan lon thleng thei ta ni abovian chon vura lai khuara thinga siam cross marlam hoin a phun ta bokani abovian chon tlang chi pa vur hlom hala le boka botola daina hona chu tui thiang limbi ka angai ni November ni riata Perot le abovian khan lezer ararat an lon boka abovian a thil riat zau chak na chu hria in Perot chuan kumsang khazariat som thum khan abovian atan Russian State Scholarship aruam mansaka hehi abovian an University of Dorpata azir theina turani kumsang khazaria somli panga a German mineralogist Otto Wilhelm Hermann po abovian nen tho hian ararat tlang an valon vele boka abovian an avoi thumna tan le amu to berna tan Englishman Henry Denby Seymour nen kumsang khazaria somli parukhan ararat tlang an lon le tani Armenian mythology a chuan Mount Ararat hi pathian te chena nia hei Greek mythology a Mount Olympus nen po khan ain ang ve hleni tunlaya hian Ararat hi Armenian hovin an za ema anrammi ni na symbola hi lan nei ni Novalongka Bible Genesis a inziak novate chung kuale aram sachitin anu le pa kop te chuana longkha nia khalongkha pathianin novale achung te aven himna ni tin tuile cholama novalong chu Ararat tlang chi pa in ngatiin Bible chuna soile boka Genesis a pathianin novalong tuk dan shilin atuk tirta tuilet ma ni sari la oma pathianin achung te le ram satin anu le pa zel longa hruai lu turin a shil le a shil anga ti hnuin tui chu lo lian tabul bula tlang sang pui po chim pilvek khopin tui halo tamta a novalong chu alang ta ni anua tui lo kiam le chuan novalong chu Ararat tlanga ain ngataru mai ni hetianga tui lian vak chan chin hi Kurana point ziaka Kurana chuan novalong hi Safina nu Noah's boat ti nein ziak Kuran chu Islam le khabu thiang lim an Bible ve nia hele khabu hi Muslim ho chuan pathian atanga thupuan chuani nan ngai ani Kurana abung te chu suras ti nia achang te chu ayas ti ni Muslim ho chuan Kuran hi pathian in tongka ngeya Mohammedan hena vantir kau Gabriela kaltlanga thua puan chuana ni nan ngai ani Bible thu ziak nena angkhat deuh zela kallania Muslim ho hi Israel nam som pani zinga nam khat ani miawa Bible shur zela an lekhabu thiang lim Quran po hi kalani Muslim ti hi achang chuan Muslim ti te in an spell ve boka Islam sa kho betu zui tu te hi Muslim ti an ni bok Genesis a tuilian ang hi khovel nam sang culture thon thu apo lo om ve veka chung tuile thon thu zinga rei to ber chu Sumerian flood khani he tuilian chanchin hi epic of Jeusudra a mu ani scientific evidence a han support na tur khopatling chu ani lem lo ni novalong hi Eusebius hun lai tanga tun thlengin azon zui zel ania expedition sang te nei thin ma se novalong mu thu in nem nge na scientific evidence siang takaom thei ri lo ni anhuwa Mesopotamian flood stories po Epic of Atrahasis le Epic of Gilgamesh teksa alang le bokani scholar tam tak chuan novel Bible a tuile thon thu hi Mesopotamian version atanga lak chhon ni in an ringani biblical mythology Judaism Christianity
Islam le Mandaism lang te chuan Mesopotamian stories upazok fea tuilian rap thla kha an trom pui ve hlom ni na lang chubaka early Hebrews ho kha Mesopotamia cheng thin an nia chu Babylonian captivity hun lai kha ni he thu hin hial khan tam tak omin thil in mil lawani ti in kaltu om ve bok thin ma se thu in relate takania han hial fi thachak tur em chuan angam om chi big lem lo ome novolong chu rectangular shape anga soi ani line atrahasis long chu cube anga soi ani thung atrahasis long chu chhong sari le floor tina room pakwazel om ani line novolong chu chhong thum ania ma se room om za ta soi lang ve lem lo thung pathian in tuil le tir chan po ain ang lo fura Hebrew native a chuan flat chu misual te chunga pathian ro rel na ni in na inziaka Babylonian epic of Gilgamesh a chuan achana inziak lova pathian te in lungrual lo na wang ni in na lang thung Atrahasis version a Babylonian flood story chu mishing lo tam to lutuk ti kiam nana pathian te thil ti ni in alang le bokani culture sang sanga tuilian chanchin te hi anlak chuna source mun kha tho ni in hun alo rei nuwa tlemin a story in lo tidang lam thret hlom mai jok ni na lang novolong hi anjong na sa thin leya aom na mun tur omarin tam ta kom thin ma se chung te chu confirm tur khobarin tlak ani le thin si lo ani anjona mun sar side jinga te chuan mountain direct eastern Turkey le Mount Ararat te hi tin zone ngor deu bi kan ni nova hun laya tuile ne na in miltir tum em ngai ruana pakhata chuan tun ma in Mediterranean Sea tui chuan Bosphorus Strait atona chuwang chuan Black Sea tui halian vak maya chu BC sanga zaruk vela thil thleng ani kumsanga zakwa somko pasari khan William Ryan le Walter Pittman te chuan Black Sea BC sanga zaruk khan tuilian rap thlak tak alo thlen to zia evidence an zia chu an tlang zarani chu tuilian thlen ma chuan vurtlang atui vak maya Black Sea le Caspian Sea chu tui pui zau taka in siam ta a agency a in chung lu tawak mai ni vurtlang tui le vurtol alo tlem tlak nuin lui then khata tui te chu an kang chata tui chu Black Sea a in chung lu ta North Sea lama alut phei ta zelani chutia tui omphunga danglam tak waka chuan lui pui then khata tui te chu an chim chin alo sang ve ta thungani tin Mediterranean tui lo sang chho chuan atopa Bosphorus lama ron khu phei le ta ni tuilian chu khomwal square kilometer noi kha singa sanga la ya zawa in phara Black Sea lam thlengin aliam phei ta ngwa mai ni tuilian nia ngai ro na dang le chu jan clean flat ania he ngai to na hi chuan kumbak ta doi nga point somthum pathum liam ta khan Mediterranean Sea tui a phul liam wak mai ni he tuilian top na chu Messinian salinity crisis khania tuilian waka top nuin jan clean age in tran ta ni Jenclin aging carvela thil thleng chuina nei lai vel khan Jenclin flat hi Maria Bianca sita chuan kumsang kha zakwa somsari panni khan a soi chuak ta ni he model atanga lan dan chuan Atlantic Ocean atanga tui chuan tuna Gibraltar paltlangin khomwala ron chim phei ta hum maya Mediterranean lui kuang chu kum ni avei meu chuan alo liam na sa ta maya ni khata meter som ai sang mai in tui chu a phul ta bul mai ni novolong chu hun rang tun ma tang toin an zong thina ma se scientifically a confirm chu an mu thei ngai meu si lo ani ain nga na nian soi tlang lon berle Bible in soi dan chu Mount Ararat ni ma se hetlang a hian mu tur ha om miau si lo chu ni novolong len zong hi a in ziak kha fit zanga som panga se fit som riat paruka zaw le fit som nga pania sang ni in an soya chuti chu ni ma se engthil nge fina sang zelin a mu chu le tak ilo en ho le tiang kumsang kha zakwa somnga pakwa khan Turkish army captain Lan Durupinar chuan anram leilung thala ka endik lain mun pian jamak danglam tak mai amho chuaka chu mun chu football field aya zaw ma ni in lungkhok rok mun oi tlana nia Turkey le Iran in rina bulloka fit sang ruk zathum lai mun sang omani hetlang hi tun main Armenia kingdom of be huam vekania kum sangte lo upa ania mithen khat pe chon kum zabi som ni tira Turkey hovin an lak thleng khan Christian ram hasaber ni in an lo ngai to thin ani Captain Durupinar kha Bible in novalong a soidan le Turkey rama Mount Ararat a soidan lo rebel takani lowa
mase chu mun chu novalong in nga na mun ani tia thuthluk na siam chu angai ngam chia bik lo thung ani mun kil khor ve tak mani se tuna chuan khotero te te om ve thlu bokani ti chuan chu mun thalaka nei te chu endikatan aerial photography expert Dr. Brandon Bargara apea ani hi Ohio State University athok ani chik taka endik nuin rin lelna ommi alovin hei hi long chu ni chiang mai tun ma tangin stereo photo a hetiang thili kala mungai lo rim rim ati ve ta hial ani kumsang kha zakwa somluk khan American ho chu captain durupiner ho chu na hmuna kalin nikhat le chanve anoma engemaw tak mu in be sei takin an han chui chiang na sa hlea leite po an hai vel takna a chu tiang long ne na ingkung kai thei om thil chu engman mu talova chu wang chuan chu mun chu leilung pian mang ve reng natural formation ni in an ngai ta ni kumsang kha zakwa somsari pasaria ron yet point a mun chu avatlo vele a thunei tu te phalnain ron le a hoten an tloa akumte lan wazir chiang ta ni metal detection survey ten neya subsurface radar scan te mangin chemical analysis ten nei boka chutan thilmu chua evidence atang chuan nial thei ani talo hei hi novalong ti in thuthluk na siam ani ta ni